Let us all kneel for the final prayer. Prayer for the intentions of the Holy Father, Pope Francis. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Let us pray. All-powerful and ever-living God, your only Son died for our sins and rose triumphantly from the dead. In your goodness, raise up your faithful people to be one with him in the eternal life of heaven, where he lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, forever and ever. And may the blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit descend upon us and remain with us always. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maya pabengi po kekongan. Iabe talaking panalangin kaniting misa ding makatuki. Paraking kapasalamatan dari Sardas and Luz Medina and family. Imelda and Clifford Ray Umali. Tony and Rose Gopez and family. Jaime and Adena David and family. Lisa, Kate, and Ram. Villa Villarayes and family. Marine Jasmine Yamato, Anthony Chase Gozon, Amelia Malig and family, Jason and Myla Carreon and family, Kian Carreon, Dr. Cheryl Toledano, Zumba Friends of St. Jude, Soto and Pineda family, and Marisa Roque and family. Paraking birthday ng Edsel Asuncion, paraking ligtas ng pamaglakbedi, Maris Hasmin Yamato, Rolly and Eder, Roylyn, Ann, and RJ. Paraking espesyal a intenciones dari Mary Manette Pineda, Nelson Dampil, Joselito Garcia, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Deirit, Socorro Garma and family, Camille Angelica Nuki, Benedict Gerald Razon, Katrina Camille Gozun, Micaela Vern San Pedro, Patricia Foronda,
Romel and Lori Medina, Nicasio Luzong and family, Aliana Fernandez, Nicasio Luzong and family. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari, Sister Benita Reyes, Remigio Pangan, Narciso Layag, Melissa Villanueva, Maricon Makadangdang, Ronnie Reyes, Perry Dayrit, Rose Tiglao, Milger and Antoinette Javier, Clarita Dorwelo, Irene Otencio, Pauline Dayrit, Rowena Kambungkal, Carissa Depi, Brigida Vega, Carmen Franco, Nida Villanueva, Manolita Pasion, Marita Webster, Redentor Bernas, Filipina Maliwat, Joey Calbang, Adiel Flores, Kirsten Rain Rogayan, at ding sablang kapatada masakit, at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Para king pamanantabi at proteksyon ning Banalay Espiritu, king pamilya ni Naan ni Razon, pamilya ni na Antonio at Josefina Guevara, pamilya ni na Alfredo Jr. at Amelia Julian, pamilya ni na Bert at Angie Bautista, pamilya ni na Imelda at Clifford Ray Umali, pamilya ni na Eusebio at Norma, pamilya ni na Andrea David, at para karing alanganggang kapainawan daring kapatad tamong mayango na biye, di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla at Olga, Mario, Arsenia, Siriaco at Rodolfo, Emiliano at Nieves, Perfecto at Paz, Jose, Trina at Perla, Benedicto at Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Lionel, Wilma, Oscar, Oliva, Honorato, Daisy, Cecilia, Cesar, Dr. Kenneth Tristan, Estrella, Demetrio, Belen, Danilo, Rolando, Emelita Lai, Mariano, Miguel Victor, Micah Alisa, Josephine, Grace Joy, Eda, Emerson, Violeta, Rosette, Gracia at Marvin, Gloria, Remedios, Alejandro, Renato, Rodel, Maria Cese, Michelle, Rebecca, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang alanang makaga nakapakarela, at ding sablang mete uli ning pandemic. At makanyan mo naman para king kaligtasan ning balang metong at king kaligtasan daring kekatang frontliners.
King lagyan ng ibam po ng anak kampo ng banal na Espiritu, Amen. ing grasya at lugod ng Diyos manatili kekongan. At keka ang timurin. Kaluguran kong kapatid at syutana, king mumunang aldo na ning kekatamong banal a paruminggo. Pagumpisan tayo ni kapamilatanan ning Santa Misa at pamibule, karing amanong kasakitan at kamatayan ng Kristo. Ban karapat dapat tamon tanggap kaniting maulang grasya, ganakan tapa mo at sisyan, ingagawa tamong pamikasala. Itangan po, magkumpisal ko kin King Diyos ang mayupayan tutu. At kaya kayo kapatid, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapuko kang Santa Mariang Kapinanman Birhen, karin sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatid, ing ipinalangin niyo ko, king Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, patawaran karing kasalanan tamo, idala na katasana, kimbye alananga. Amen. Manalangin tamo. O paming mayupaya, kapambilataning pamaylas at kamatayan ng kekanganak, pasik nangan mo kami sana, kambilan king kekaming kainan, adwan miti kapambilatanang Kristong Ginumi. Amen. Makiramdam tapo, king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning propeta, Isayas. Nga nang sasabi ning Ginoo, oy ni ing kakong talasuyong kakong pasiknangan, ya ing kakong pinili at binakong matula, kitwan ke king kakong upaya at king balang bansa, idalana ing hustisya. Eya kulisak o itasman ing siwala na, o magsalitang masikan karing dalan, ing mebalbal at imbu, ene paklian, at ing undap-undap pasulu, ene patdan. Karing sabla, ibyena ing hustisya, eya milako kapanayan o minalob, at itatag na ing hustisya king yato. Ing turuna panayan da ring bansang at king marayo. Lela nga nala ning Diyos ding banwa at layon lidlad na, inubog ni ing yato at ding sablang bage, karin mabibye, dinina na lang bie, at pangisnawa, ring sablang tao. At ngeni,
ing Ginong Diyos, sasabyana, king talaysuyo na. Ako ing Gino, ing minaus, at minye upaya keka, ban kekang pagsikapan king yato, matupad ing ustisya. Kapamilatan mo, gawa kong kasunduan, karing sablang tao. King kapamilatan mo, karing bansa, sala ibyeko. Ding matada ring bulag, kekalang ibuklat. At ibulos, ding atyo pakaluklok, karing sukulan, amaralumdum. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit a pakibat, ing pakibat tapo, ing Ginoo yaing kakong sulu at kaligtasan. Ing Ginoo yaing kakong sulu at kaligtasan. Ing Ginoo yaing kakong sulu at kaligtasan. Nino ing kakong pitakutan. King panganib, ing Ginoo ingatan ako. Nino ing pitakutan ko. Ing Ginoo yaing kakong sulu at kaligtasan. Neng lalapitan danako, ban patending maya patao. Deting kakong kalaban at kapag kamwa, ilaring mismong mitakid at mibulang. Ing Ginoo yaing kakong sulu at kaligtasan. Kubkuban da man ding dakalakawal, kumurin mitakutan. Sagu para kakuring kalaban, ing Diyos yapamurin ing kakong panaligan. Ing Ginoo yaing kakong sulu at kaligtasan. Iti yaing paniwalan ko, takman ko ing kaya paning Ginoo, keting kasalukuyan a panahon. Manalig ko king Ginoo, emo pay naning lub mo at katatakot. Wa, manalig ka king Ginoo. Ing Ginoo yaing kakong sulu at kaligtasan. Talakad tapo ban parangalaning maya pabalita. Itangan po. Tara, Pugayan tayo, ing katang ari. Yang bukod pe pakit pakalulu, para karing katang kasalanan. Ing Ginoo manatiliya kay kayo. At keka antimurin. Pamamasa king maya pabalita agpang kasanwan. Ligaya keka o Ginoo. Anam ayaldo bayo ing piyestana ning pamaglagpus. Mintay Jesus king Betania, ing balen ng Lazaro apepasublia ng Mebie.
Pigsadyare nga punan ka rin. Sinaup yang migsilbi Marta, ating metong yay Lazaro, karing kasulo ng Jesus, king lamesa. Maria naman kinangwayang kapit ng litrong mal apabanglong purong nardo. Kiskusan ebiti si Jesus at pinulis na ladeti kimbuak na. Siningal-ngaling banglu king kabilugan abale. Dapat Judas Iscarioteng metong karing alagad ng Jesus, itang magtaksil kaya sinabi na, bakit emo pisalingatlong dala na salaping pilak iting pabanglu at pamye ringabli karing pakakalulo? Sinabi na iti, uling atin niyang malasakit karing pakakalulo, nune uling mapanakoya. Yaying tresorero da at kukupit karing salaping ingatana. Dapat nga ng Jesus, pakialaman. Paborenyong dapta na iti para kingaldo ning kanakong pangakutkut. Kaya yula kabang panawun ding pakakalulo, dapat kabang panawun kaya yuko. Abalitan daring dakalahudyo, kingat yubetanya Jesus, inyamin tala ka rin, mukinguli na, none banakit dyan naman ni Lazaro, ape pasublyan ng bebye. Binalak daring pamuntok daring pari kim papaterya naman ni Lazaro, uling kinguli na, dakalaring hudyong kakawani karela at maniwala kang Jesus. Kalugurang kong kapatid, ing maya pabalita, ing kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Good evening po kay kayungan. Good evening po, Among. Dinan ako pamo pong konteksto king kakatamong gospel for today. Dingatin niyang miyayaliwang version ng kwentong ini karing apat a gospels. At balutamo, ing pinakamagaling kanung sumulat, karening apat ay ebanghelista, yapin ni Juan. Kaya nung lawen mengeni, detang kutang tamong mawawala, karingaliwang kwento na nining babayang makasalanan, ining babayang minta kang Jesus sa manangis, pinulis bitis Jesus karing kayambuak, miyayaliwala ring isipan tamom. Atin sasabing alayang lagyu, atin sasabing bakay Maria Magdalena, atin sasabing ining babae ngayon ni metong yakaretang random mababay kim panawon ng Jesus. Dapat ngayon kiklear na yung narrative ng John, the evangelizer, kiklear na yung narrative ba nituglong na yung kwento ketang pamanyubli ng mebye Lazaro. Inyang Matei Lazaro, banta po akit taya mo yung konteksto, inyang Matei Lazaro, ewari po sa sabyanda, inyang datang ni Yesus, sapat neng aldo makakutkut, Lazaro. So uling close la rin kang Yesus at kamag-anak nala, dening mikakapatadarening atlu. So siyempre, niyang mumuna, belitade kang Yesus, nasa kiyapay Lazaro kanta. At inyang belitade, mandintang Yesus. They were expecting na datang yawuling matalik na yung kaluguran ni Lazaro. Mag-expect la rin may kapatid, di Mariam po'y Marta. Dapat ay dintang Yesus. At kay bat, yan dintang ya, tawli na yung kaya gana-gana. Mete ni Lazaro, mikutkut ni Lazaro. Palagay na nung panandaman da rin may kapatid, inyang datang ni Yesus. Magtampo na la. Masukal na lalub. No masaya. Kaya pinunglawen basan ming ing narrative ng St. John, makasulat ka rin na, Lord, if you have been here, my brother would have not died. Actually, pareho la sinabi, Marta, ampoy Maria. At inyang dinatang ya Jesus, Maria uling magtampuya, kinuldas kimbale. Ninoy sinalubong Marta. Kapilan niya linwal keng sini Maria, inyang atyo na laketang kutkutan.
At uling sinubli ang mebye, Lazaro, dening mi kapatad nanong panandamda. Tampu-tampu ko pa mo, ngeni nga pong ginupala. Libutan na nin tampuyo, tinya surprise kaya kayo, peso blianeng mebye Lazaro. At metong karening posible nung bakit manangis siya Maria, inyang magbalik at bisita Jesus, uli na nitang big doubt yaking nga pong gino, at uli na ning dinena, manangis siya king bitis ng Kristo at populisan niya king pabanglu, ampon king kayang buwak. So posibleng ining babae nga ini nakukwento da ring aliwang evangelista is Mary of Bethany, ing kapatid ng Marta, ampong kapatid ng Lazaro. So munta tamong ngeni, king kakatamong reflection o king kakatamong ebanghelyo. King kultura dareng Hudyo, kaluguran kong kapatid, makay-skandalo yung gewa ng Maria. Muna, itang darapta ng Maria, pag bibisita Jesus, metong nang iskandalo ito. Remember the story na abang ni Martha was busy waiting for Jesus, and then kay ba't sinabi na, Lord, sabihan mo naman king kapatid ko, sopa na ako. Remember the story? Nanong gagawa ng Maria ka rin, makiluklukan niya. Which is king karelang kultura, pwedeng makiluklukan ng meto nga babae, kareng grupo dari lalaki, king pibale-bale ng diyang pambisita dala. Ding matuwang kapampangan kanita kapag gewa mo ita, inga pudang babae, may kiabe ka ng luklukan dari lalaki, nasabihan da, kalantong mo, kayo nakampa, lalantong ka, tsuka ken, nararing matwa, tandaanan nyo ita? So para karela, gusto ita. Ka makiluklukan ka ring harap daring lalaki. Ka, iya pa mo Maria pa mo po, tang datang ni Jesus, no ka niya maglugar, king kabiti sana pang Jesus. At lalang makaiskandalo yung gewa ng ini. King kultura daring Hudyo, kapag ingbuak na ning babae, linwalnet, linugene, kingarap na ning meto nga lalaki, buri na sabyan pa, sakop ya buong pangataw kaladwa, ampong espiritu. So itang gewa ng Maria, kingarap da, ding kapatid na yung Lazaro, ding bisita da king pibale-bale, meto nga iskandalo ka rin hanggang menakit. Ot gewa na ita. At in part ka rin, balamu, sensualing datang. At in part ka rin na balamu, gusto king panlalawi. Antine mong penuma Jesus kay ngarap daring dakala tao. But uling itang kayang akay, itang gesture ng Mary nga ita, it is beyond itang sensual kay. Perception daring manakit kaya nun itang pamanyuko na kimbuong pangatao na kang Jesus. Bala mo may meto nga babae nung pakasal ka kilalaki, susuko kayong buong pangatao ko. Makanyaning pepakit ng Maria, ketang oras sa ita, sinukuning buong pangatao na kang Jesus. But, nung lawen me, at inya kanundarala na pabanglo. Ingawas na karening pabanglo nga reni, makalulan la karetang awsandang alabaster jar. At ing pabanglo nga tsuking alabaster jar, nung pisalime, kasi nga lagane ning 1 year asweldo na ning ordinaryong tawong makipagobra. Makanya niya laga, pabanwang sweldo na ning taong ordinaryong makipagobra. At ing pabanglo nga tsuking alabaster jar, na uling ingal itang alabaster jar, gawala po king marmol, masanting a klaseng marmol na mayayakit kin templo. So bala mo, a piece of temple, lareta ng alabaster jar. Piece of, bala mo, kinangwakang, di ta kabato, kaya takin templo, kay gewa mendukanan. At kapag lege mo yung pabanglo ka rin, itang nardo, itang pabanglong nardo, kailangan niyang masil. At makanano mo nga kwa yung pabanglo, kailangan ming balbalan. Kaya potang bilbal mo ing dukanan, mo na pwedeng i-save itang kay ganagan ng pabanglo. Miyugse na ngan, mikalat ngan, mamawing kay ganagana, uling mo na pwedeng ilulan pasibayo. You need to break
itang jar. At uy ning tuturo na kay katamo ni ngapong Ginoo. Bukod ketang gesture ng Maria, niyang lumapit ya kang Kristo at pigkalub na yung buong bien at pangatawo, niya mo pigkalubit ang masanting kaya. Wari katampo potang atintamong relationship, keng kalupa tamong tao, nang bibiyata mo itang best foot forward. O, nino kaya kayo yung piglolonda na pepakit yung agading kabugnutan niyo? Hala. Ninong miglolo kay katamo na pepakit tayong katamaran tamo? Hala. Potang maglolo tamo at malsinta tamo, yung papakit tamo, itang masanting. Dapat kini aning kakabaldugan, ining mebalbal, adjar kingarap ng Kristo. Sisimbulune nitang masanting ng Maria, ampo pa itang pamikasalan ng Maria. Alayang tinaga ni Maria kingarapan ni ngapong Ginoo. Andyang itang kasirana, itang kabalbalanan ning pangataw na, dinawon nangan king bitis ning Dios. Baluyo po nunging mayap mo, yang pangadita mo kingapong Ginoo, nunging mayap mo, yang lalapit ta kingapong Ginoo, do you think mag-grow ta mo? Ali. Kailangan tayong buklat yung sarili tamo kin Diyos, andyang itang karinatan tamot, karungisan, kasalanan, at itang magmeglamat king kakatamong pangatawo. Why? Bakit kailangan tamong idawon nga nita? At inmeto nga santo, aneng kagaling po tang mga diya. Sabyanangan kingapong Ginoo, pati itang pisala sa likot ng matsura, sabyane kin Diyos. Bakit? You cannot play hide and seek kin Diyos. Kilala na katamo. Makisalikutan tapa naman kin Diyos. Potang mga di tamo, sabi mo kingapong ginuwarik, sabi mo warik kingapong Ginoo Lord, inimparting kasalanan ko ngayon ni, mo na paisipan, kako niya mo. Lord, takpan mo paring mata mo, ban kanitay mo, kuha kakit. Ita, sabi kingapong Ginoo ita. Uling potang makairap tamo kingapong Ginoo, kailangan tamong makabuklat. Kaya ni kakabaldugan itang mebalbal, adjar kingarapanan ng Diyos, uling alata nga sa likod kingapong Ginoo. Kamalyan tamo, kabalbalan tamo, kasalanan tamo, karokan tamo, akakit na nga ni ngapong Ginoo. Pero putang makasadya ka, nailapit mo kin Diyos at isukoy sabla, nanong mamayani, itang grasyang manibatan, ketang mebalbal tamong pangataw. Nga napin nga manong Ingles, God has broken heaven, ban kanita ganapana ing kekatamong pangataw. O ang other term nga na, God has broken Himself, lamoy tang tinape, so that He will make us whole. Ining larawan na inihan ng kaulaga. Naning kailangan tamo mong aminan ng kasalanan tamot kakulangan kingapong ginubanakit tamong mag-work or at work ing grasya na kay katamo. Ban mamawu ing ustisya ni ngapong ginuang pong lunos na kay katamo. Aning kasantingin mo munang pamamasa nung pekirandaman tayong masalese. Nga na, nung bagyan niya mo makapakli, intimbu, na nepaklian ni nga pong Ginoo. Bakit? Huling makanyan niya ustisyet lunusin Diyos. Tani mang kaugali nga pong Ginoo, ditak mong problema para gulan tamo. Ditak mong kasalanan, ma-magnify tamo. Ditak mong kamalian, para gulan tamo. Ikatapang kapampangan, kaburita kin chismis, para gulan tayan. Diba? Ingapong Ginoo ay makanya ning ustisyana. Ingustisyana ni ngapong Ginoo nung makapaklining tambu nanepaklian. Nung undap-undap yay sulu nepatdan. Nune di na nakatampag kakataon ban kante libutad na nining kikatam brokenness, libutad na nining padasin di tamong pangatawo. Karin dumalo yung grasya ni ngapong Ginoo. Ban ganapanay tangkulang king kikatamong pangatawo.
Ining mo munang tuturuna kay katamo ni nga pong Ginoo, king encounter ng Mary kang Kristo while she was crying and sobbing on the foot of Jesus. At ining larawan na ni pre-empt ne ing malyari kang Jesus. Po din daming ebanghelyo nga na babawal. Uling gawa na ni potang matena ko. At ining encounter ni ng Kristo, yapining last goodbye na karing may kakapatad. Uling matene. Uling muntane at tarapanan na ing kayang kamatayan. Dapat tanya naman kasantingin kabaldugan na nining mintaya kano Jesus kimbitanya. Very particular ya po'y dyan, karang gagamita ng lagyu, king kayang ebanghelyo. Even detang placing ang popapu detang ausandang balamu, milya. Very important lakan dyan din. Kaya ning kaya basa mula 3 milya manibat ka rin. Gagamita na rin. Bakit pakatimid ne ing lugar ning Betania? Nanoy wari kabaldugan ning lugar na ning Betania nung nula makatuknang dingatlong mikakapatad. Bali puburi sabihan ning Betania, ing pibale-bale daring mamamagkasakit. That is the meaning of Bethany. Ing pibale-bale daring mamamagkasakit, or kingamanong English, the house of the afflicted. The house of the afflicted. Aning kasanting itang amanong mintaya kano Jesus binisita ya karin Betania. At ning rason nung bakit dintang niya nga pong ginuke katamo. Ya binisita. May kipangan niya, may kiluklukan niya, may kipamali nga pong ginuke katamo. Bakit? Ban kanita akuan na yung dapat para kay katamo. He himself became sin for us. He himself became the sacrifice para kay katamo. Huling ikatangan manok nangan tangan kimbitan niya na ning yato nung lukarin malilipit tamo kimpami kasalat kakulangan. At bakit din tangyeng Diyos? Ban parandam na abe nakatamo at abe taya. May kisang kutya, kaya ni kasanting itang amano tamo, He dwelt among us. King kapampangan, may kisang kutyeng Diyos, may kibaleyeng Diyos, may kipamilyayeng Diyos kay katamo. King nanong rason, uling kaluguran na katamo at kakaluguran na katamo. Ining pamumunta na ni nga pong Ginong karingatlong mikakapatad bilang kakaluguran na lalarawane ing buong yato. Lalarawane ing buong komunidad na nimpisamban na dintangi nga pong ginuban makisulo kay katamo. Ban kanita ikatangan alang malakwan. Ikatangan tuki na katangan ketang regalong daralana para kay katamo. At aning kasanting ing pupunto ng St. John, king Ebanghelyong ngeni about the poor. Nung bakit sasabihan na nga pong ginunga na, ding kalulo kabang kaba kaya beyula, nino rin tutukuyan na kini. Itangan. Huling ning kasalanan may nga lulutangan. Huling ning kasalanan, tangan miyalpas. Uyting dapat na ning kasalanan kay katamo, may nga lulutamo. Bakit? Remember? Niyang lalangan na katamo ni nga pong Ginoo, everything was provided for us. King Garden of Eden. Hala tamang problema before. But because of the disobedience, the ring miyasawa yada ng Poyeva, wala pa pala miyasawa that time, nanong milyari, megong pisatamong may ngalulu, migpawas, may gobra, ban kanita mo may kabusta mo aldoldo. May walay itang regalo na ning kayamanan at panganono nimbiye.
uli na ning kasalanan na dinug pa kay katamo. Kaya sinabi ni nga pong kabang-kabaring kalulot tsulaken, huling kabang-kabay ang kasalanan makapadurot kay katamo at mawala. At no ka rin tamo mag-focus king kasalanan, ali, kang Kristo. Kaya sinabi na paburenye, bala mo sasabihan na kay katamo ni nga pong ginungeni, kapag lalawen na katamo ni nga pong ginupalagay, lalawen na yung kasalanan tamo, ali. Lalawen na yung lugod na kay katamo, lalam na ning pamikaluguran na kay katamo. Uling nung lawen na ni nga pong ginuing kasalanan tamo, timbangan na katamo king kasalanan tamo, la naman may pasar, may impyerno tangan. Kaya pa, salamat tamo nga pong ginu, lalawen na yung lugod na kay katamot pamikaluguran. Aliwa rin kay katamong kasalanan. Katatawlian. Sabi ko pinandin Kristo, inyang datang yakaringatlong mikakapatad, yapining kayang pamagpaalam. Because eventually, lungob ne, karingking Jerusalem at Matene. Matene. Baliw po kingamanong English, sa tinamanong English, ana impasse. I don't know if you're familiar with. I-M-P-A-S-S-E, impasse. Ingburi na sabi ng impasse, baliw po itang sitwasyon na at yun nakaking libutad, eka pwedeng magbalik at eka rin pwedeng tumakas. Alang balikan, alang tatakas. Kristo yung sitwasyon na niyang muntaya ka rin atlong mikakapatad, at yun ka rin. At yun ketang sitwasyon na alanang balikan. Kailangan ng tanggapan at arapan, ing hamon, at misyon, nung bakit ing sangkan bibayit yakete king yato, ban kanita mate king cruz. Remember niyang mga diyeng apong ginu, king Gethsemane, he was bargaining with the Father. Wari sasabihan na, ginuilawot may kanako yung kopa, pero, ing kaburian mo yung masunod. Bali itang feeling ay na, itang pakiramdam na binisita nung Jesus, di Maria, Marta, ampoy Lazaro, kay bat, bahaluda masayala, pero at the same time, panandaman malungkot la, because, oy, taneng las. At Kristo, ita mo naman yung panandaman na. Masaya yung binisita ka rin kakalugura na, kaya benong meragul din eh. Pero balo na ita mo naman yung las. At nawa, balikan. Bala mo itang pakirandam at yuka king libutad, naning sitwasyon, hamon, sakit, ampong kapag subukan, na ka pwedeng magbalik. Bali po itang pakirandam ay tapot ang atintamo kay sitwasyon na masakit, na ita pwedeng iyandu at i-rewinding kay gana-gana. Itagay mo pwedeng balikan kasi mo naman pwede sa lesson na. May sira na eh. At suyak yung sitwasyong makanya ni Kristo na yun ay pwedeng magbalik, yun ay pwedeng payali, kim panagkat ni nga pong Ginoo. At yun na mangket ang sitwasyon na yun ay pwedeng tumakas. Ikatamo tintangang karanasan makanyan, pag mga di tamo po magkasakit tamo, daralan tang kasakitan nanong madalas sa pangadita mo. Lord, potang mga di tamo, take me away from this problem. Do you think God will take us away? Kim problema? I don't think so. God wanted us to experience the impasse king kikatamong biye. Because there is no other way but going through it. Ding karanasan tang mga bayat kimbiye, nakatala ko ni nga pong ginuken. Buri ni nga pong ginualam pasantamot kailangan tam pagdalanan because sa lahat tamon choice nung pagdalanan nan. Uling nung lako na yan ni nga pong ginu at lako ning ipa kang Kristo ito,
Nai-shortcut na niya mo, sige, nakamamamate, king krus, paburenda nakasubli kang miye. Pwede ta. Jesus has to take that decision na kailangan ng lampasan nganta. Kailangan ng dalanan nito. Andyang masakit kay katamo ng atin tang pagdalanan ng babayat na pwede sana lako na agad ni nga pong Ginoo. Pero nang kaya na namang kanyaman tanggapan tamo na kailangan ta talagang dalanan nini. Kailangan ta talagang pagdalanan nini. Uling nung pagdalanan tamo ini at dalanan tamo ini, lalo tayang akiting mabanglong grasya ni nga pong Ginoo, kimbuo tamong pangatawo. Keni nakatatuturwanan ni nga pong Ginong maging matibe. Keni nakatatuturwanan ni nga pong Ginong maging makabaldugan na biye. Kailangan tayang dalanan nini. Si Kristo, alang urungan ketang hamon kaya. Alang urungan ketang mission na. Kaya andyang manandaman niya. Andyang makipag-bargain niya kin Diyos. At the end, nanitang kayang prayer, your will, not my will. At sana ngining dintang tamo king mumunang aldo na ning kekatamong maleldo, taya paboren, ining paruminggo ngay ni na bala mo lumabas mo. Sana labasan tayang mitnong grasya. Labasan tayang mitnong kapanisyan. Labasan tayang mitnong kay sawup, king kekatang sarili, karing aliwat, karing pakakalulu. Misan niya mo datang ini, tayo pwedeng lakoing Holy Week, king kilog na ning pabanwa. Kailangan tayang pagdalanan. Kailangan tayang panandaman. Kailangan tayang pilasan. Ban kanita at tintamong mas malalam akapanayan, potang dide se celebrate taning pamanyubling mebye. Mas manyaman niya kanu, ne? Potang balo mong binteme, pisakitan me, pigdalanan me, mas malasaya, mas makabaldugan niya, at mas I appreciate tayo. Amen. Talakan tamo po. Panalangin ding malda. Pakamalan kung kapatading Diyos mitnuyaking ganaka, nalalawen ng kekatang pamikasal at kakulangan, uling makalawe yaking lugod na kekatamo at pamikaluguran. Karimbalang panalangin nga tang makibat, ganakan mo kami Ginoo, king kekang kayarian. Ganakan mo kami Ginoo, king kekang kayarian. Menalangin ka king Getsemani at mipawas daya, para karing Kristiyanong daralan kasakitan, manalangin kami. Ganakan mo kami Ginoo, king kekang kayarian. Deka panda ka, antimong metong akriminal, para karing alang kasalanan, ame sukul at dinan katuliran, manalangin kami. Biklat me ing pasbul ning paraiso, king mayap amapanako, para karing palpikasalang manigapu, king kekang kapatawaran, manalangin kami. Dinawon me ing kaladwa mo karing gamat ng ibpa mo, para kaniting komunidad amanalig keko, manalangin kami. Tanggapan niya sana ning Diyos ing kapasalamatan tamo, iulino sana king kayaryanang maligaya, ring kapatad tamong mayango na biye, ipagkalam na sana ing kapag nasanday ng pamisa, ipanalangin tala king Ginoo. Ngeni po, adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Kinong Diyos, ala kay nga sa likod keka, balo mo, ingke kaming pangataw, ingke kaming kasalanan,
ding kaya kaming kakulangan. Manana sana kapamilatan na nining pamagsadyami, kaniting banal a paruminggo. Parandam mo sana kay kami ing lunas mo at ustisyan. Uling dinatangka para kay kami, baning kakaluluwa na daralanan ng kasalanan, dumaya kami. Adon miti kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Talakad tapo para kayong insenso. Manalangin kay kapatid, bang kakatandawon matanggap ya, arapaning Diyos, ipang mayupayan totoo. Tanggaban niya saning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O yipaming miglalang balikdan mong mitnong pakalulu reting kay kaming ayin. Mananasan ang isakripisyo ng Kristo kay kanganak,
Dala na kami kimbiyang alanganga, uling yung ginu, manggaman king alananga. Amen. Ing ginu manatiliya kay kayo. At keka antimurin. Yat na yula rin puso yo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamat tamo king ginu, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya. Ing pamaylasan ing kekang anak minyesi kanan paray pasyag king meto yatu ing pangakabos daring sabla. Arapan ning kekang kamalan kulang laringayap seming amano king kekendila para king lugod mo mong mayupaya ame yakit kapamila taning krus. King Cruz bilalag mo ing kapatawaran karing tao. King Cruz pigtagumpen yae ing Kristong pinakura. Hulinita kang beri sa blangkoro ring anghel karing banwa. Daralit king kekang ligaya, layong makyabe at ngaming kakanta. Tune kapimbanaloy pa ikang panibatan ning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mula rete ngayon king espiritu mo, ban para kay kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yumidawon ko sang loob kim pamaylas at kamatayan king waning tinape, pepasalamatan nakat pinuri. Piraso ne, at binyene karingkeng disipulo at ngana, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iting kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan king wanay kalis. Pasibay pe pasalamatan na kat pinuri. Dinuwang na yung kalis karing kayong disipulot nga na. Tanggapan yeti, ikongan, at minum ko kaniti. Iting kalis ng kanakundaya, ing daya ng bayo talangang gantipan. Amibubu para kay kayot para karing sablan tao. Banketa mi patawaran laring kasalanan, daptan yeti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasal pantayanan.
Inyang ngeni gaganakan miyo ipaing kamatayan at pangasubli ng mebya ng anak mo, daraw miyak kay ting tinapening beteng kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kayong pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kekam. Mapagkumbabaming pagamwa mo, kingi kami ng sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami ng tingmetong nimbanal ay Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco, ing kaming Papa, i Florentino, ing kaming Arsobispo, i Pasiano, ing kaming Obispo Emerito, risablang pari, at dinganak mong pakatipon keti. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miye, at ding sablang may ngayangon na biye, tanggapan mo sana, king maligaya mong arapan. King katayimigan, ganakan tala po, ring may yango tamo biyeng kamaganak. Pakaluluan mo kengan, gaon mo kengan karapat dapat magkamit kimbiela nangga. Ban kaya ng Maria yung Birhenin doon ng Diyos, kaya ng San Jose kayong maulang esposo, kaya ring apostol, ding banal, at tinupad king malmong kaburian, king kakabanin panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayin totoo, kagom nim banali Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga. At ngeni bilang metong pamilya at kakaluguran, manalangin tamo kim panalangin at tiro ng Kristo. Ikabus mo kami o ginukis sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasopan ng kay kang pakalulo, parati kay may kabus king kasalanan, at miligtas ki sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambeneng maligayang kapanaligan, kipanyatan ng Jesucristong kay kaming talapangabus. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Jesucristo, sinabi mo ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakman ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. E mo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunilawan mo ing kasalpantayanan, dari nga anak mong pakatipon keti, at ing mabilog mong balayan.
At pamayapan met bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibet magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili kapilan man sa kayo. At keka antimurin. Idake tampo ing kapayapan, kimbalang betong Espiritu, 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 Espiritu. Kalugarang kong kapatid, niyo yung Diyos, Ama kipamali kay katamo. Niyo yung kordero ning Diyos, ing milalakog ang kasalanan ning yato, mapalad laring mayayawos kingapunan ning kordero. Ginu, kumatampang tanggap keka, dapat yagkas miyang amano mo, kumayap na ako.
Talakad tapo. Manalangin tamo. O Diyos ning pakalulu, maging malapit ka sana king kekang balayan, iking tatanggap king kekang amanong kaniting sakramento, ning kaligtasan, ingatan mo kesana at papanatilian king lugod mo, aduan mi nga niti kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginumanatiliya ke kayo. At keka antimurin. Idukuyula rin kaya kayong buntok. Ginong Diyos, dintang ka ketiking yatuban kaniteng kakaluluan adaralanan ng kasakitan kasalanan, mapawi king kaya kaming pangataw. Ban lumaya kami, mananasana panandaman mi kabang palayan mo kami, kaniting silo na ning kasakitan ampong kasalanan. Ing bawo na ning lugod mo, pakalulot hustisya, yang mamayani, banene mapakli, ing timbong paklina, atene matday undap-undap asulu. Adwan mi nga niti kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. At bendisyonan na kay maipahin Diyos, ing Ipa, Anak, at ning Banal Espiritu, Amen. ing misa mi dahon umay kayo king pakalulot lugod nin Diyos. Salamat, King Diyos. Pota po ating may kabalduga susi, lost and found po. Susi, pakikwayo niya mo po king office. Susi ya pong saken.